ubuka kahle lapha kwi-Old Testament eGibhithe bephuma abakhishanga isaqholo bangesona isaqhotha ithi bakhulula kwathunyelwa amanxoxo kodwa abakhululanga kwathunyelwa isikhonyane kodwa sibakhululanga igazi lewundlu kuphela elakwazi ubahlenga eGibhithe leyo nto ekwi-Old Testament iyisithombe salokhu kwangempela okwakuzovela kwi-New Testament meaning ma uJesu uNkulunkulu uthi uzodlula umbhubhisi ebusuku nina nizobheca igazi uzothi umbhubhisi bayebona igazi ebese eyadlula ngoba linamandla igazi uAdam ngesikhathi onile emphambi kaNkulunkulu enecala uNkulunkulu wahlaba amawundlu awuthula umuntu nomuntu anewundlu elizomela isono zakhe ngesikhathi emphambi kaNkulunkulu enecala uAdam beno-Eva uNkulunkulu wahlaba isilwane sasisaconsaka igazi sikhona ngoba uNkulunkulu wayeqeda ukuhlaba ngaso igazi yabona ngesikhathi uNkulunkulu isembatho othi igazi wayesemembesa isikhulu kwamembesa sona sivuza igazi ngesikhathi igazi liconsa esikhumbeni ligeleza ngemlenze lalihlanza isono sokudla endaweni ebekuthiwa ngathinti kuyo leyo nto yayiwuphawu lokuthi izono ziyoxolelwa ngegazi futhi ziyohlanzwa ngegazi ngoba uNkulunkulu noma uNkulunkulu nothando kodwa uNkulunkulu angasikwazi ukubekezelela isono uyasinyanya inature yakhe leyo wayebuyisana naye ngegazi lewundlu akalihlaba ensimini yase-Eden ngithanda lento ukuthi amawundlu aye-2 naseGibhithe kwakuthiwa umuntu nomuntu akabe newundlu lakhe indlu nendlu ayibe newundlu meaning umuntu nomuntu akabe noJesu wakhe uthi uJohane bheka nanti iwundlu kaNkulunkulu elisusa izono zezwe lalelani bazalwane hayi eliletha imshado neliletha imoto kodwa elisusa izono zezwe ipurpose yokulethwa kaJesu wayezodila nesono hayi nesoni ngoba uyasinyanya isono kodwa uyasithanda isoni inature yakhe leyo uJesu bezela ukuzoba inhlawulo ngezono zethu lokho okunye sekuyalandela sekuyibonus uNkulunkulu ezoxhuma ibridge noma simbeka uJesu eyibridge elizoxhumanisa umuntu noNkulunkulu uJesu ngegazi lakhe ilo lodwa akayilethile lizochithwa esiphambanweni ma ngimbonga uNkulunkulu ngenqale lapha mhlabe memeza ethi uPilato ngenikhululele bani phakathi kaBaraba noJesu bathi khulula uBaraba akayekwe uBaraba kwathiwa akubethelwe bani kwathiwa akubethele uJesu kanti abazi vele ukuthi bayishaya emhlolweni belingelunga igazi likaBaraba ugeza izono zethu hayi lafile eqaleni elikaJesu kwakuyilona elalizohlanza ngoba yena wayeyiwundlu elingenasici lithi iBhayibheli ongasenzanga isono wamenza isono ngenxa yethu sahlanzwa babuya ubudlelwane bethu noNkulunkulu babuyiswa ngegazi likaJesu ngesikhathi ebethelwa igazi lalicaza liphuma ligxaza ezandleni emanxebeni kuthi uyisosha laliyimpumputhe lamgwaza kwatsaza igazi kuthiwa lahlala ehlweni wavela ihlo labona ngoba igazi likaJesu liyamangalisa alifani nelezilwane kodwa lezilwane wayeke ngena umuntu eyichide ezonikela ngewundlu elihamba ngemlenze ewu4 kodwa aphume nechide lakhe kodwa amachide esiphambanweni abona ngamehlo labuya selishaya isifuba isosha lathi ngempela le ube indodana kaNkulunkulu ethola a living sacrifice umnikelo omuhle wegazi likaJesu